Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Biz hazır Caçandar mergençiler döngsösü degen döngsöde oturasızlar buneke. Uşul döngsö. Cebelur Rumet bul Caçandar mergençiler döngsösü. Biz üçün bul kiçinekeli döngde turaba apa aytkanday. A mаңдайыбыздағы мына то ушул hadiste tarixte okugan Uhud tosu ушул. Uhud tosunun uzunluğu 7 kilometr, eni 2 kilometr, büyüklüğü 1000 metr, 1 kilometr degen. Sizlerge hazır kiçineke japыс görünüp atat da. Peygamber dal uşul to jönünde Cebeli Uhudun yuhibbuna ve nuhibbu. Bul uşunda ıyık to bizdi daim engsep, sağınıp, kusab olup, жақсы görüp turat. Biz bul to'ni жақсы көрөбүз деген. Peygamber bul hadisi menen bizdin jaratılışqa bolgon mamilebizdi оңдоп атат. Jaratılышты көздөн караганда сактоо, тазалоо, мыкты мамиле кылуу керек болсо бул тоолор азыр ошол биз отурган менен дөңсөлөрдүн бүт бардыгы Аллахка сажда кылып ибадат кылып атат. Биз үчүн жөнөк эле таш дөңсө болгон менен булар Аллах Таалага бизден да мыкты сажда кылып ибадат кылып атат да, Аллахтан коркот. Эмне үчүн биз бул жерге келдик? Мен бая айткандай, ар бир келген жерден сиз тыянак чыгарып бир сабак алып кетиң. Жөн эле чыгып отуруп, тиякты көрүп, анан кетип калбай. Мына ушул менин аркамдагы ушул тегиздик пайгамбардын доорунда жөн эле кумдуу чөл эле. Сай, өзөн, таштак, чөл эле. Ушул жерде Ухуд салгылашуусу болгон. İslam tarixinde ordu çoğun Uhud salgılaşusu dal uşul jerde bolgan. Peygamberimiz mına uşul jerge, sizler turgan jerge biraz mındayrak dağı aragır uşul jerge sahabasынан 17'sin uşul jerge koydu da tik turguzup. Her birinin kolunda nayza jana jebeleri menen bar ele. Peygamber alarga mıntdı. Biz mına ol tegizlikte soğuşabız. Biz jengsek dağı, jеңилсек dağı, siler mına oljadan takır düşbögüle dedi. Kaytaladı. Biz jengsek dağı, jеңилсек dağı, siler uşul jerde kagılgan kazıkday olup turgula dedi. Antkeni silerden uşul jerde turuşuңар, tetiyakta mına tonun ar jagında, bukturmada, aңдып turgan müşriklerge sür bolasıңар. Tüşüyle gene turgan bolsaňar, anda jer menen jeksen bolabız degen. Allah öz ayetinde estağfurullah. Atiullaha ve atiur rasule ve ulil emri minkum sadaqallahul azim. Allah özü maga başı gile. Peygamberga başı gile. Andan keyin silerge kojoyunduk kılgan, jetekçilik kılgan başı insanga baş iyini bilgile dedi. Elestetin. Jengeler, ejeler silerge jetekçilik kılgan üydögü silerin küyöңөр. Başı gile. Siler keliniңерге, күйөө балаңарга, кыз, уул, неберелериңерге жетекчи болуп алар силерге баш ийсин. Небереңер силерди укпай калды. Келиниңер дарт десеңер бале деп атат. Анан ким жаман? Келин жаман. Мунун апасы ушундай болчу деп анын таржымалын жет атасына чейин чукулай баштайсыңар. Жок, ошо жанда эмес. Аллах уада берип атат. Мына мисалы Сайдын учурундагы жашаган апалар отурат, аталар отурат ушул жерде. Bir nese desеңер Сайдын учурундагылар, биз кичинебизде мындай эмес элек, отур деген жерде отуруп калат элек, тур деген жерде туруп калат элек дешет. Сайдын учурунда Аллахка кыйшаюусуз баш ийип, атеисттик доор күчөп турганда дагы чырагын өчүрүп, тахажжудка туруп, 5 убакыт намазын окуп, дөңсөнүн ар жагына барып, жылгага кирип айт намаз окуган аталар апалар болгон. Аллахка кыйшаюусуз баш ийген мыкты улуу муум болгонуна байланыштуу Аллах айткан: "Ey бендем, сен мага ушундай катаал мезгилде баш ийдиң. Менин сага болгон белегим ушул болсун, урпагыңды сага кыйшаюусуз баш ийдирип коем" деген. Мына азыр жашы 60-тан өтүп калса деле, 70-80ге таяп калса деле, али тизесин кармап үрүкү кыла элек, алаканы менен жер таянып, пешенеси менен жер сүзүп сажда кыла электер бар. Аларга Аллах Таала: "Мен сага ушундай бир азап берейин. Мага баш ийбей атасыңбы? Өзүңдүн койнуңдагы аялыңды сага ажаң кылып коем." Аялга апага айтып атат:
Sen maga oronup, etеңди uzun kılıp baş ibe atasыңбы? Geliningdi sana kayaş ayttırıp koyamın. Til albayt. Uğulun menen kızın taptakır, aytkanыңды kılbayt. Nebereң bolsa taptakır teskeri basat. Mıneke. Baş iyu kanday bolat. Siz çalыңızga, güyöңүzgө baş iyiң ele, geliniңiz sizge uşunçalık altor olup düşüp kalat. Eң негизги siz güyöңүzгө baş iyiң. Güyösüne baş iyibegen gelinler mına jaş gelinler. Erteң özüne aябай kara mürtöz, merimsiz balдарды töröp tarbiyalap atat. Al öz üçün tarbiyalap atat, jamanды. Eç kaçan jaman başka jaktan tarbiyalanbayt. Mına şintip uşul jerde soğuş bolup musulmandar жеңишке жетишти. Bul jerde çoğ bir ökünüşlü okuya boldu. Mına menin oң jagımda tosmonun içinde mürze turat. Uşul jerde jetimiz sahaba var. Bu jetimiz sahabanın içinde Hazrat Hamza, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din emçekteş ağası özünün tuğanı var. Hazrat Hamza 39. bolup İslam dinge girgen. 39. bolup, 40. bolup Hazrat Umar kirgen. Dal uşul tosmonun ortasında hazır Hazrat Hamza şehit. Jetimiz sahaba uşul jerde şehit bolup jatat. Uşul jerde jetimiz sahaba sulap kalgan. Emni üçün? Paygambardın aytkanın kılbagandığı üçün sahabalar. Siz dağı güyöңүздүн aytkanın kılbasanız, Allah'tın aytkanın kılbasak, Paygambardın aytkanın kılbay turgan bolsok, biz dağı şaytanın kıltagına iyileşip kaldık. Şaytanın kıltagına iyileşip kaldık. Biz adaşuda emesmiz, adaşıp büttük Kuday saktasın. Emi oңoluşubuz kerek. Uşul jerde Hazrat Hamzаны Vahşi degen biri uçuna suğarılgan nayza menen tak jürögüne sayıp öldürüp Hint degen ayal oşol Hamzanın boorun alıp berseň kesip men seni kulduktan azatlıkka çıgaram degendik üçün Vahşi öldürüp kaptalın kesip boorun alıp barıp bergen da. Oşonda al kanın sorgan. Ankeni Hint'tin atasın, güyösün, balasın öldürüp koygan ele da Hazrat Hamza dinge karşı çıkandık üçün. Al ant içip menin atamdı, güyömdü, balamdı öldürgöndüğün için men da seni öldürüp boorundan kanыңды soram degen. Uşul jerde bir okuya oldu. Cihat toktodu. Bu jerde büt bardığı musulmanları jеңишке жетишкендей boldu. Cihat uçurunda bir jakşı jörölgö var ele. Tigi tegizliktegi tirүү жүрgön sahabalar ölüp жатқан müşriklerden altın kemerin, nayzasın, kılıçın, kalkanın, jana kemerindeki akçalarını alıp ortaga jыйнап atkanda munol jerdegi Peygamber dayındap ketken sahabalar birbirine ey tüşpeylibi tigiler bayıp ketmey boldu dedele birösü aytты. Ey Peygamber tüşpey demedi öyle dese emi soğuş büttü de tüşöyle de dedi. Birösü aytты yok tüşpeybiz dedi. Birösü aytты tüşsek bolaveret dep tüşüp ketti birösü. Andan keyin ekinçisi, andan keyin üçüncüsü tüştü. Bari tüşüp ketkenden keyin teç ayakta atayın аңдып turgan müşrikler arkadan gelip bukturmadan anan kol salmadan kırgan. Oşol uçurda jetimiz sahaba ошол жерде kırılıp ketken. Mına Allah'ka, Peygamberga, jana jetekçiге baş iybegендин kesepeti uşul. Uşul jerde eçen degen köküröktö jat bolgon, Kur'an'da jat kılgan sahabalar kırılıp ketken. Oşonda Hazrat Abu Bakr ıylagan. Uşul jerdegi kırgında men Kur'an tügönüp kalat okşayt dep korkomun deydi. Karaң, bir müşrik alıstan uşul at menen gelip Peygamberga ошо найзаны ыргытып, Peygamber'in çatırında oturgan жерден найзаны ыргытып, Peygamberga tiyip, Peygamber'den giygen, başına giygen eki soğut giyiminin temiri hilkatan. Mına ol jaka. Çekesine girip ketip, esoğup düşüp, jerge jığılıp. Al emes janındağı angeke düşüp ketken Peygamber. Oşonda sahabalarga Peygamber ölüp bir degen kаңырış söz jetken. Bardığı dender olup kalgan. Hazrat Abu Bakr çurkap gelip Peygamber'de kötörüp, anan çekesindeki temirdi çıgarayın degende bir sahaba gelip men alayın mağa ruhsat berin uşunu dep aldığı ötüp çök düşüp anan Peygamber'den buna çekesindeki bir temirdi tişi menen katı tiştep durup suurup koluna temirdi tükürgönde kaşka tişinin birösün koşa tükürgön. Ekinci temirdi dağı tiştep suurup koluna temirdi tükürgönde ekinci kaşka tişin koşa tükürgön. Karagıla emi. Keyin sahabalar aytat. Munowul Makka menen Madinadağı
tişi düşkön insandardın içinen en sulusu, en görünüktüsü şu Cerrah ile Abu Ubeyde ibnül Cerrah ile Abu Ubeyde ibnül Cerrah ile emne gedese anın buna üstünkü astınkı erinderi Paygambardın çekesine tiyip kalğandan üçün şunçalık sulu görünetiler. Hazır misal mına jaş gelinlerin tişip kalsa kempir bolup kalğansın mı deyip de. Ara jaş söz ayta bile. Men tişim tişip kalsa hazır aytat. Arkaman le söyleyt. Çal bolup kalıp turga dep. Al şunçalık sulu görünetiler. Sahabalar aytat. Mangdayızga oturguzup alıp bir gülüperçi dep ana ataylap güldürçelek. Al gülgönde yok kaşka tişin görüp alıp ıylaytelek deyt. Emnege biz oşonda uşul Paygambardın çekesine menin emne üçün erinim tiyip edi. Emne üçün uşul aldırıverdim dep ıylaytelek deyt. Büt bardık mıқты ийгиликти alıp ketkendik üçün anı güldürüp alıp biz bu yakta ıylaytelek. Al jetken жеңишке biz жетпей kalgandыбызга. Subhanallah. Karabaysызбы? Anam Paygambar esine gelgenden keyin maga жақсы жардам кылгыла. Menin çekeninden tamçılagan ter, çekeninden tamçılagan kan mına жерге түшүп кетпесин деп мына ушул жерде болгон. Ошондо сахабалар эмне кылабыз дегенде мен алып чыккыла деп, анан мына ушул Ухуд тоосунун мына ушул жылгасына кирген ошол жерде бир үңкүр турат. Ошол жака алып чыгышкан, ошол жерге бир тамчы кан тамып кеткен. Азыркы чекти мисктин жыпар жыттын жыты аңкып турат ушул жерде азыр. Түштө келгендибизге байланыштуу бул жерге жыттанбайт, бул жерде таңгамал келсе жыттанып турат. Бул жерде Hazrat Hamza'nın boorun Hind alıp durup bıçak kancar menen teşip durup kanın sorgon. Irgıtı birgen kumga. Anan sahabalardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jina kıla soğuş büttü. Janaza okuylu dep barın tegiz koygonda. Hazrat Hamza'nın kaptalı kesülü kan boyunca gelgende Peygamber aytkan. Hamza'nın booru yok. Tava sыңар degende izdep durup tavap gelgen. Oşonda sahabalar karmap durup Hint uşunçalık mıkaçı uşunçalık ayvan bı? Kanın sorsa birle teşikten sorsa bolmak takmak. Mınça teşigen bunun borun degende Peygamber aytkan. Yok. Anın kanı, anın borun Hint teşse balkim bir, iki yerden borun teşip durup sorgondur. Biroq Hamza'nın menin tuğanımdın borunun teşilip ketişi al balanın jıtına zar bolup жүрүp. Balalı olsam, perzenti olsam, uşu uul kızdın jıtın men da jıttasam, ыңалап, кыткылыктап gülgön үнүn уксam dep zar bolup жүрүp, boru teşilip ketken. Anın boru al balaga zar bolgondan teşilgen dep aytkan. Kagılayın. Biz жарык дүнүйөгө келгенге чейин апабыз менен атабыздын борун далай жол тешкенбиz да. Мына жерде отургандардын баары тешкенбиз. Атабыз менен апабыздын борун далай жол тештик да. Эми мынтип чоңойгондон кийин теңирден тескери басып, айткандарын кылбай, жүрөгүн тешкенди токтотуш керек да. Жүрөгүн тешкенди токтотуш керек. Оңолуш керек. Баш ийиш керек. Айтканын кылыш керек. Tur degen жерде туруш керек, отурган деген жерде отуруш керек. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өз көзүңүздөр менен пайгамбар баскан жерге келдиңиздер. Пайгамбарыбыз Hazrat Ali менен Маккада Мина деген өрөөнгө жылга менен бара жатканда пайгамбар бирде оңго, бирде солго, бирде оңго кыялап басты да. Болбосо эч кандай бийик эмес, жөн эле кыялап басып кетип жатат оңго солго. Өзү кыялаганда адамдар дөңсөгө чыкканда кыялайт го. Hazrat Ali Peygamberin janına çırkap gelip, "Ya Rasulullah, çarçadınız mı? Kıyalap kaldınız" dese, Peygamber aytdı. "Yok. Munul öröndön şol 124 ming Peygamber çıkıp düşkönde. Oşolordun kaysi birinin tamanın düşkön jerge menin de tamanın düşüp kalsın dep uşunday bir tabarruk kılıp atam degende görбейсизби? Sizden hazır uşul jerde tamanınız balkim bir sahabanın je Peygamberimizin tamanı düşkön jerge düşüp atat da uşunçal sыймыктанın. Ушунда ыйык жерге келип баргандан кийин балдарга мыкты тарбия болуш керек да. Мага бирөөлөр жазып атат. Мен таң атык чакты мисалы жооп бере албадым, анткени чарчап калдым. Эртең менен турсам дагы жазып атат. Устаз, менин атам умрага келди. Бирок сиздин жамаатыңызда башка жамаатта. Дагы бирөө келип атат. Атам ушунчалык богоздонуп сөгүнөт. Эмне кылсак болот? Атамдын ошондой сөгүнгөнүнөн мен достор менен отура албай калдым. Апам аялдарга кошула албайт. Boğozdonu öyle şu palançı balitin, balası palançı balitin ayalı dep, kızı dep, şunday. Bizden haber kılıp kaldı adamlar. Kelgile, televizyon oңdoйлу. Televizyon oңdoйлу kelgile. Karbayız bu neke.
пайгамбарга баш ийбегенинин айынан bir канча сахабалар шейит болуп кеткен. Bir келин устазга келип, айтыңчы устаз, кыз кезимде турмушка чыга электе. Намазга Аллаху акбар деп киришкенимден салам берип бүткөнгө чейин титиреп окуйт элем. Саздада кадимкидей 5-жылды тааныбама келе калат эле. Куранды баракта окуганда көз жаш менен окуйт элем. Барактап окуган сайын бейиштин эшиктерин ачкандай болуп, сезим менен окуйт элем. Турмушка чыктым, ушул сезимдер жоголо баштады. Намаздагы, Куран окугандагы ый жок азыр менде. Эмне себептен деди эле. Устаз карап туруп, күйөөңө кандай мамиле кыласың деди эле. Устаз, мен сизге өзүм жөнүндө айтсам, эмне үчүн күйөөңө деп атасыз? Эмне үчүн менин ибадатым Кураным менен күйөөмдүн ортосунда кандай байланыш бар десе? Жок, байланыш өтө чоң. Пайгамбар айткан, аял адам күйөөсүнө толук баш иймейинче ал ибадатынын ырахатын эч качан даамдай албай өтүп кетет бул дүйнөдөн деген. Күйөөңөргө баш ийгиле. Уул кыз келиниңер силерге баш ийет, небереңер силерге баш ийет. Эркектер, аялыңарга мыкты мамиле кылгыла. Анткени аялга мыкты мамиле кылуунун өзү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү. Ким аялына мыкты мамиле кылса, ал пайгамбардын сүннөтүн тирилткенде сооп ала берет иншалла. Табассумука фи вajhi ахика лака садака. Мусулман тууганыңдын, бир тууган ага иниңдин, эже карындашыңдын, эже сиңдилериңдин жүзүнө керек болсо эркектер аялдар күйөөсүнүн жүзүнө жылмайып тиктөөнүн өзү чоң садака. Азыр мына сабактан кайткандан кийин гостиницага барып бири-бириңерге карап күлгүлөчү кичине мындай бир. Аялын эстип келгендер бир күлгүлөчү кичине. Кабаңардан кар жадыра бербей. Бул жерде bir nerseni үйрөнүш керек. Ушунчалык назик болуп, ушунчалык жумшак болуп, тууган болуп. Баягы нерде тилдин учунда калемпир бар го, ошону таштагыла мына ол жерге. Таштап топуракка аралашып тебелеп кетти. Сүйлөгөндө ушунчалык ширин сүйлөгүлө. Ушунчалык даамдуу сүйлөгүлө. Бал тилдүү болуп эртең барганда колуңардан берсе түшүп кетсе дагы субханалла деп алгыла да. Баягында өлүңдү көрөйүн деп аны өлтүрүп не кыласыңар? Муналар энесинен кайрылып сөкпөй эле ушундай субханалла, Аллаху акбар деп тута калгыла. Чочсаңар да субханаллах менен чочугула. Кирсеңер да субханалла, чыксаңар да субханаллах менен, ушунчалык назик болгула кагылайындар. Келиштикпи? Баш ийүүнү унутпагыла. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Амин. Аллахым мына ушул жамаатка күч-кубат бер, ынтымак бер, ырашкердик бер, ыйман бер, инсаф бер, хидаят бер, бактылык бергин. Апат, бала, жала кырсыктардан өзүң сактагын. Кылып аткан таат ибадаттарыбызды, эми жасай турган умурабызды дагы бизге жеңил кылгын жана бизден кабыл кылгын. Аллаху акбар.